Pozdrav svima, evo nas, dočekali smo napokon povratak HNL-a, prve utakmice koje su odigrane u cijelosti od prve minute, nakon što je jučer odgođena utakmica Gorice i Varaždina koja je prebačena za ponedjeljak. Danas smo gledali utakmice Lokomotive i Vukovara te Rijeke i Slaven Belupa. Na kraju domaćini mogu biti zadovoljniji ishodima. Lokomotiva je preokretom pobijedila 2-1, a Rijeka je došla do boda s igrača manje, odigravši 2-2 sa farmaceutima. Marko je danas sa mnom da prokomentiramo ove utakmice. Marko, pozdrav. Pozdrav tebi, Ivane, i svim gledateljima. Evo možemo odmah krenuti sa prvom utakmicom koju smo gledali, Lokomotiva Vukovar. Vukovar je poveo dosta rano u 4. minuti iz kaznenog udarca, Jakov Puljić. Nakon toga Lokomotiva u drugom poluvremenu kreira preokret. Možemo odmah krenuti sa postavama. Evo vidimo tu, Vukovar je bio bez par bitnih igrača. Gonzalez je imao 3 žuta kartona, 4, to jest Tadić je imao crveni karton. S druge strane Lokomotiva nije imala Blaža Boškovića. Kako si ti vidio sastave? Pa evo, što se tiče, proći se osvrnuti na sastav Vukovara, malo sam bio iznenađen što su Puljić i Kulušić išli zajedno, ali vjerojatno je to bila odluka o nedostatku Robina. Kao što se vidio možda po ovoj formaciji, vjerujem da bi Puljić igrao najisturenije, Robin na desetki, da bi to bilo otprilike to. Ono što je Čabraja malo promijenio je to što je Lovro Banović sad na zadnjem veznom, a igrao je cijelu prvu polosezonu krilo, i očekivao sam možda Vlasenka ili Eleza, a ne Vitu Čajića u prvih 11, s obzirom da su doveli 4 stopera. Napokon sam očekivao 2 stopera na 2 stoperske pozicije, međutim to se nije dogodilo. Elez vjerojatno nije još uvijek u nekom kontinuitetu da može zaigrati od prve minute, a Vlasenko, s njim ne znam šta se događa, niti ga toliko poznajem da bi njega mogao iskomentirati. Što se tiče Lokomotive, tu mi nema ničeg spornog. Onako mi malo bode u oči taj Stojaković na krilu, s obzirom da smatram da on može igrati samo devetku, odnosno da može biti samo najistureniji, iako čini mi se da su se možda u nekim trenucima malo oni Trajkovski mijenjali za pozicije. Ali što se tiče Lokomotive, ništa iznenađujuće previše. Ma da, Lokomotiva ima taj problem, odlazi izgleda i Goričan, otišao je Krivak koji ih je nosio tu prvu polusezonu i meni je stvarno nejasno ta politika. Mislim da su dosta oslabljeni naprijed i da će imati problema. Evo, danas su se spasili, došli do 3 boda i praktički pobjegli Vukovaru na +7 i blizu su opstanka, ali definitivno da ih to ne može zadovoljiti. Jelavić izvlači maksimum iz ove ekipe. Nakon gola Vukovara, rano gola, nismo ništa vidjeli 20 minuta, igra je bila dosta rascjepkana, bez nekih prilika, i onda je Lokomotiva krenula sa na 2 ubačaja, Pajača i Stojakovića. Prvi nije našao nikoga, drugi je našao glavu Trekovskoga, otišlo je pored gola i onda je Lokomotiva zaredala sa kornerima pred kraj poluvremena. Tu je Jukić imao par udaraca, ali ništa posebno. Jednostavno Lokomotiva fali te napadačke kreacije, Pajač ima taj ubačaj, Stojaković isto imao par dobrih ubačaja, Vešović dolazak gore, ali jednostavno Trajkovski je pokazao već u Hajduku da je on već u veteranskim godinama i ne možeš na njega osloniti cijeli napad. Stojaković se još kali, zabio neke golove u prvom dijelu sezone, ali pretanko je to da bi Lokomotiva tek tako dolazila do bodova. Međutim, drugo poluvrijeme Vukovar je darivao Lokomotivu, možemo to slobodno tako reći, i u napadu i obrani. Na kraju Lokomotiva je te poklone iskoristila, znači nevjerojatni promašaj prvo Butića kod 1-0, pa kod 1-1 je i Kulušić napravio istu stvar. Evo, kako si ti vidio te promašaje i zapravo igru Vukovara u drugom dijelu? Pa nešto slično koji u prvom dijelu, općenito ne preljep nogomet i s jedne i s druge strane. Kako je Vukovar zabio odnosno kako je Vukovar dobio priliku da povede, tako je i Lokomotiva dobila priliku da postiže golove, znači ni krivi ni dužni. Svaka ekipa je sama sebi zakuvala gol, što kažu. A što se tiče ovih promašenih zicera, mislim to su jako čiste situacije u kojima nama gledajući
na malim ekranima to izgleda vrlo jednostavno, međutim kad se napadač od 18-19 godina koji se tek treba dokazati u nekoj takvoj situaciji, u takvoj sredini kao što je Vukovar koja se bori za opstanak, to je jako teško psihološki izaći na golmana koji ti pokrije 70-80% gola i onda dat gol. Nekako mi je Kulušić možda bolje prošao, ajde on je bar pogodio okvir gola, on je kao branio, iako je pucao u njega, Butić je prepucao tribinu. Moram još komentirati, ajde možda mogu opravdati na neki način Butića s obzirom na stanje travnjaka Maksimira. Mislim da je nikad gori, čini mi se da mu je tu lopta malo odskočila od neku neravninu na terenu. Znači stanje travnjaka na Maksimiru, evo bit ću to vam tako reći, što bi rekao ja, moj trener, tamo slonovi bandažiraju noge da ih ne polome. A Dinamo je najbolji hrvatski klub, odnosno najbolji hrvatski klub, najtrofejniji, igra se Europa na njemu i jednostavno to je tužno za vidjeti u Hrvatskoj, međutim tako nam je kako nam je. U drugom poluvremenu, kažem već, kao što si ti sam rekao, vrijeme Božića još uvijek nije završilo, vrijeme darivanja, vrlo glup kazneni udarac, lopta leti 70 metara, 5 sekundi, on ju, ne znam, napravio je pokret kao da trči u pokretu, ali jednostavno je rukom izbacio u korner i to nije moglo proći neopaženo, jednostavno to je morao biti kazneni udarac. Lokomotiva je tu nepažnju Butića iskoristila i na kraju da li je zasluženo ili ne mogu reći da je zasluženo, nekako sam dojma da je možda neriješeni ishod najrealniji s obzirom da je Vukovar imao svoje šanse. Pa mislim da je Vukovar bio bliže pobjedi s tim zicerima sigurno, ali ono što sam ja već komentirao, Vukovar se je pojačao, ali lovit opstanak sa mladim igračima poput Butića i Kulušića nije baš najsretnija opcija, jer vidimo kako se to završilo. Eto, Butić je iskirio taj kazneni udarac, ima onaj nespretno izveden korner u prvom dijelu i nije se baš proslavio. Povratak Gonzaleza, zapravo ovo je bila jako bitna utakmica da se pokuša stisniti Lokomotiva i stići na tablici. Praktički Lokomotiva je sad otišla, vidimo ovdje na tablici, na +7 i eto, ako se Osijek digne, što svi očekujemo sa ovim jakim kadrom kojeg su sastavili, još tu ostaje Gorica koja je isto u problemima i koju se može stići, ali Vukovar mora početi pobjeđivati utakmice s jednim Dinamom, nimalo lagan raspored, nemaju vremena za uigravanje, a Mladost nema vremena za ovakve promašaje, skupi su. Lokomotiva s druge strane, jednostavno, ako ne dovede nikoga naprijed, nekog iskusnog, kvalitetnog, igrat će ovakve utakmice, čekati svoje prilike i nadati se da će protivnici promašiti svoje prilike kao što je Vukovar, jer ja ne vidim drugi način da Lokomotiva dođe do pobjede. Možemo se tako lagano okrenuti onda i drugoj utakmici, Rijeka Slaven Belupo 2-2. Mislili smo da smo na Maksimiru vidjeli brz pogodak, ovdje je bio još brži. Ilija Nesterovski odlično se snašao u 16-tercu i nakon toga je Rijeka preuzela posjed, ali kako si vidio ti to prvo polovrijeme? Pa vrlo rani gol Nesterovskog, odličan centaršut i Šasegija i onako po meni fantastična završnica, bila je teška situacija 1-1 sa stoperom, tu je Nesterovski bolje reagirao i neobranjivo je stvarno upucao glavom. Nakon toga Rijeka preuzela neke konce igre, imala je Rijeka posjed lopte, međutim iz tog posjeda nije se izrodilo ništa konkretno, izdvojio bi jedino njihovo novo pojačanje Gruzica Močiladzea, koji je i u pripremnim dvobojima pokazao da je pravo pojačanje, da je živahan i da ima kvalitetu više, da donese prevak u igri Rijeke. On je nekako preuzimao tu odgovornost više u prvom poluvremenu za Rijeku. Međutim, kažem, nisu uspjeli ništa konkretnije u prvom poluvremenu. Belupo se povukao i čekao je više možda na kontri neku grešku Rijeke da eventualno postigne drugi pogodak ili da preživi do poluvremena sa vodstvom od 1-0. I onda u tim napadima Rijeke jedna neoprezna reakcija Majstorovića. Mislim, cijela ta utakmica je bila dosta žustra sa puno prekršaja. Nije baš
nije baš Majstorović tu najbistrije reagirao, ali cijeli taj prvi dio je bio pun grešaka, pun prekršaja, dosta se žustro išlo i rezultirao je crvenim kartonom i onda drugo polovrijeme Rijeka se nije povukla. Vidimo tu taj prekršaj, ali čist crveni sudac ga nije vidio iako je bio na metar. Na kraju dobra intervencija VAR sobe i onda drugo polovrijeme, to što sam počeo govoriti, Rijeka se nije povukla, ušao je Barišić, oni su nastavili igrati svoju igru i to je to što Rijeka ima. Već zadnjih par utakmica Rijeka pobjeđuje s igrača manje i prošle sezone je tukla Goricu, izvukla bod u Osijeku, 10 minuta prije kraja ostala s igrača manje, na svom terenu izvukla X, tako da Rijeka ima jedan šampionski mentalitet na Rujevici kojeg možda fali i Dinamu i Hajduku trenutno. Ove sezone gdje Rijeka jednostavno na svom terenu neće predati svoje bodove iako ima igrača manje, iako zaostaje za rezultatom i to je ta atmosfera Rujevice gdje je zapravo svima teško igrati. Rijeka je opet pokazala da mora preživjeti jer Slaven Belupo u tom drugom dijelu imao par zicera, Nesterovski je povukao kontru nevjerojatno, išli su 4-3, mora zabiti gol. Na kraju loša odluka da ide lijevo na Ćubelića, imao je desno Jagušića i još nekog igrača. Na kraju Endokid zabija gol i onda se činilo da se opet ukazao Jagušić, da će na svoju klasu prelomiti utakmicu i pokazati da mu je mjesto u avionu za Ameriku. Međutim, onda Dašak magije, to nam je uvijek drago vidjeti u HNL-u, Dantas, nevjerojatan udarac, baš ga je poklopio. Strašan gol. Baš ne znam šta reći, ostao sam šokiran, ali evo moram istaknuti još jedan put tu Rijeku koja je, vidjeli smo malo prije sliku, možemo opet vidjeti možda igrača u loži, zapravo koliko igrača fali, znači tu je i Radeljić koji ima kartone, koji je blizu transfera, Toni Fruk, pa vidimo i Miluš Korića i Petrovića koji ne znamo šta će biti s njim, Janković je tu očito izbačen iz momčadi, iako iz Rijeke stižu drugačiji signali. Realnost je ta da Janković već 2 utakmice nije u kadru i vidimo da će Rijeka zapravo imati dodatnog arsenala, a u slučaju prodaje vjerojatno će doći novi igrači, tako da Rijeka će samo rasti, a evo vidimo i da je sa igrača manje uspjela uzeti bod i ja očekujem ono što smo već pričali, a i ti da će se Rijeka prošetati do tog 3. mjesta. Potvrđujemo ovu tvoju zadnju konstataciju, upravo to sam razmišljao u onoj nekoj najavi povratka HNL-a, najavljivali smo to da će Rijeka ostati 3., da će se zacementirati, to ja isto tako očekujem, pokazali su da, pa evo ova zadnja situacija s ovom slikom izlože da možda ipak imaju širinu kadra, da mogu ostati 3. i da Sanchez definitivno raspolaže sa velikom kvalitetom i velikim rasponom igrača, što je jako dobro za svakog trenera i za svaku momčad i tu će se svakako od njih, koliko ih već ima, 20, 25, sigurno će se svaki tjedan novi igrači nadmetati za prvih 11 i to je najveće blago koje može imati trener i svaka momčad, tu kompetitivnost između njih, ali na kraju taj momčadski natjecateljski duh i to zajedništvo koje oni pokažu na terenu i iz ovakvih situacija se izvuku barem sa bodom. Ja sam još za kraj htio reći da bi istakao Iliju Nesterovskog, koji je po meni najbitniji igrač Slaven Belupa. Možda je Jagušić najbolji, ali Ilija Nesterovski definitivno je po meni najbitniji. To se danas vidjelo, znači čovjeka su rušili 20 puta, ulazio u duele, gubio ih, udarao, primao udarce, raskrvario se, zabio gol, promašio zicer, ali koliko on znači za ovaj Slaven Belupo, mislim da je to daleko najvažniji igrač i dok god nije ozlijeđen, dok god je u formi, Slaven Belupo je puno bolja momčad s njim i ne mogu nadoknaditi Jagušićev odlazak jer takve klase nema u HNL-u, mislim koje Slaven može priuštiti, ali odlazak Ilije Nesterovskog ili ozljeda Ilije Nesterovskog je i jednako tako nadoknadiva i mislim još teže zapravo će biti podnijeti njegovu ozljedu ako se dogodi. Izostao je s par utakmica u prvom dijelu sezone i baš se vidi razlika, baš je lider, kapetan, moram ga pohvaliti, znači izvrsna partija Ilije Nesterovskog koji je za mene igrač utakmice,
tako da mislim da ljudi nisu svjesni pored Jagušića koliko je Nestorovski bitan za ovaj Slaven Belupo. Ne znam, Marko, ali ti imaš još šta nadodat o utakmici? Pa mogu se samo nadovezati na ovo. Pa i ovo mi je onako dosta frapantan podatak, kako bi ga nazvao. Nisam do sad vidio nižu veznu liniju, vjerojatno. Da, znači ovo je... Svi su brzi, motorični, niskog težišta, jednostavno jako nezgodni i za čuvati i za pročitati, jako ih je teško pratiti. I to je ona blagodat nizine koju imaju ovi igrači, pa evo i Robin Gonzalez koji ima 114 cm, pa ne može mu niko ništa. A samo bi se nadovezao na Nestorovskog, to ti je bilo jako, jako dobro zapažanje, o tome nikad nisam razmišljao. Iznenadio si me sad, da, a realno Ilija Nestorovski igrač koji ima preko 120-130 nastupa u seriji A, preiskusan igrač za ove naše terene i on je jednostavno, kad lopta ide do njega i kad je on primi, on je na njoj tata i ja vjerujem da koliko god da se ostale ekipe pripremaju na Jagušića i ostale njihove kvalitete, da vjerujem da jako puno pažnje pridodaje Iliji Nestorovskom, jer on je uz Jagušića vjerojatno najnezgodniji igrač u Belupu, ali sigurno jedan od najpotkovanijih i kako bi rekao najnamazanijih, najprgavijih napadača u HNL-u, općenito ne samo ove sezone. Dobro, mislim da je dosta za današnju emisiju. Vidimo se već sutra kad su na rasporedu utakmice Hajduka Istre te derbi kola na Opus Areni Osijek Dinamo. Vidjet ćemo hoće li Dinamo zadržati vrh tablice, hoće li Osijek zadržati dno ili će se to promijeniti. Vidjet ćemo što Hajduk može bez velikog broja prvotimaca, pa tako da se slušamo već sutra u večernjem terminu, a dotad zapratite nas, udrite like, podržite nas, ostavite komentar i do sutra, lijep pozdrav. Lijep pozdrav svima.